Hiji ni Weru TV. Moko kuma muchine yo mutindo mukirachi yako nkethine ndini Weru TV rumuri rwa miro na atukwatene ndio geni yako Weru tukurikanagia ume mundune na umekudiroki ya Weru ne Weru TV no itirite gita na mbere kulikia mirima turene na kinyama taunine wetu ata kukurukira Signet Pang Star Times channel 45 Zuku channel 39 na kwambiria ruwa nendi ukethira no itirite ukembirio tuata Kenya onde kidekoda eku ya Go TV channel 96 wira nebura nende tudirete tuikaira kwa nkurukia miaka 5 Idiriande ne Weru TV ni ati nende to kuretera Nteto chia maite kwendera kana kumene rotere kinyaroreko na no twitite na mbere nende kulikithia wira nebo itana mbere kurumira TV ye kwira wendete tugitonyania na wonende kide konda ya Go TV na ranende kukurikana rengi ukethero itu atokurukira channel 96 rikana Weru TV netwe rubo kusiasene ibindi ne byagukenia ndwembo indongi na kinyandeto chauma Orborwari yeye moera tuidirete tuikairorito. Mada karua kulionga meru na darakaniri na kwa Azimio egatara muroiri omwekire abadatu barabakuri yatekionga bana akaunti ni darakaniri. Munini wa Rais William Ruto koria muroiri wa kiama kia Azimio konene maratathi ya Kiu University akiwa ina nkanja kibira aina degree. Nabo akiama bayodi hedra kanidi kulionga maran tukuwe mwa Kenya mwa ndionga ya Azimio. Arwiri bau Rais gwe kama wirane kire mugongo yu Ameru yanjire moya kubagambia nonto bakidurano keyete. Robaru ene ndikiregetu neke kyodo wetu wata ukurukira nterire ku Kenya uritugwata urinterire ku chia Kenya 40321 kanenya kebugo Ithatu yele monyo na mbera ndio kedira wetu maira kendo tuira ina kukuongoto atori monani yoto madidi Robaru ene purity rich and ngeto PHINEAS IMAANA tuide tukiwata na mwanka mudena utekediro kyolo kwena kalono ndeto choro Ithatu ikambiriria da icho chiongwa Mutungiri wa kiama kena Kenya urani we munini wa Raila kire guchwa gitekio Rais na ngwatano ya Azimio Martha Karua awete nende bakara ni anarweri bagitekio ngabana ba Azimio county ne ya Thaa nyuma ya kubwithia ontuiria Karua nende kendionga ike county ne ya Thaa ugete ate bakabwithia ontuiria bonde ne ya biumia bidatu kenda bamenya urani nende we ne gweta bonene arabakaromba bange bamuate mbaru county ne ya Thaa Professor Rastas Njoka mzalendo Kibunja na engineer Nyamuka Gwema barwa miongabana na Azimio rungura byama bya Jubilee na Kenya na Wiper muthingatanio nyumene Martha Karua nediritenende akilunga county ne Ameru na kuringira Raila Odinga ndebe tabarato kumenyedwa ne Samuel Gaishima lakini hapa ume
Ndiunga ya munini wa murwiriri giti wa ngwataniro ya Azimio Martha Karua muci wa Kathwana iriri ya kwaraniria na akari kubonia burawe na mutongoria wa ngwataniro enu Raila Odinga bakubwira kuthurwa ta rais na munini wake kithurano-ini kia mweri wa 8. Akari barabaitigite ndiunga eno ibapetwe kanya kumuria biuria araba mwebago bauritie ikina untu ngwataniro ya Azimio irugamitie magavana bathatu kaunti no tabo Daktari Mzalendo Kibunjia wa kiama kia NARC Kenya, Profesa Erastus Njoka wa Jubilee na Engineer Francis Nyamukagwima wa Wiper bantu akurugamia murwiriri umwe. Mwisho wa mwezi huu ukifika, tutatafuta utafiti kujua ni nani ako na umaarufu kushinda mwenzake, na ndivyo wakalishwe chini, tukienda kwa kinyang'anyiro tuwe na candidate kwa kila kiti. Daktari Mzalendo Kibunjia urarugamina kiama kia NARC Kenya kira ikia Martha Karua noega kikirima gavana baba aitigite muchemunio juu ara Profesa Njoka na Engineer Kagwima batira chwetiga. Unaona wale wengine tunashindana nao hakuna mtu amekuja. Si ni kuonyesha wameyuzuru? Si wameyuzuru? Sisi ndio tumekuja kuangalia serikali ya Azimio. Nimeulizwa tutafanya nini kwa makandidate wa Azimio wale hawakuja. Hakuna kitu tutafanya. Akora ni materire kite mama aga nafasi ya kumwariria. Kite mama agoka kumuseria na kuria muri. Mundu atera ni sababu zake, inywe ni nywe jaji. Mimi sitapitisha lawama yoyote, hiyo mambo ni yenu, mutajua vile mutasoti. Karua ariuga ngwataniro jago ni aruti wira bakwirutaniria agikathagiria wira yake ari minister wa Ruji thirikari-ini ya Rais Mwai Kibaki na nyumani minister wa watho ara atongerie kuandika katiba ya India no Raila ari minister wa barabara ara atongerie kuagirithia uthondeki wa barabara. Kinara wangu Raila Amolo Odinga pia alikuwa kwa serikali ya Mwai Kibaki. Tukioya thirikari barabara ciathirite tanguo ende ni mpya. Si munaelewa? Zilitengenezwa, zilikarabatiwa na zikaanza kuboreka na mpya zikajengwa. Kina mama nyinyi, hii ndio nafasi yenu. 60 years hamujawahi kuona deputy president yako karibu na ukubwa. Na mnajua mtu akiwa deputy kitu kibaya kikitokana tunamuombea president wetu, huyu ndiye atakuwa rais yenu na atakuwa tunamfikia ndio tuweze kuwa na maendeleo. Kirigiti gia useneta Karua nona niti kuendera murwiriri giti kuna kiama kia Jubilee Paul Mugambi. Seneta lazima awe ni mtu anaweza nena vile Kithure Kindiki alikuwa ananena, au hamkuwa mnamsikia? Si wa mrengo wetu, lakini lazima niseme ukweli. Huyo alikuwa anasimama na kuongea kabisa, na hata nikikosa kusema mulimsikia. Na ukaendeigwa Mugambi tangiaria ye. Ni nyinyi mtajua mambo yake, lakini nimeketi hapo nikasema ala, huyo ucio ni Mugambi, eteto Mugambi na nendwe ni Mugambi. Nyuma ya kwaraniria na akariba baba kaunti ya Tharaka Nithi, Karua na ruthite ndiunga wa taino ndeni ya kaunti ya Meru Ntere cha Githoro kiatho kira gitigitwe i gavana wa kaunti ya Meru Kiraito Murungi na atongoria bangi Kathumba. We are likely to make a mistake and bring a government of thieves by thieves for thieves in Kenya. So for me, Martha Karua is God sent. Martha Karua is a person who has come at the right time. Na huyu ndio anakuja kuokoa Kenya. Baba alitupatia mama kama deputy. Kwa nini sisi wa mama tusisimame na mama mwenzetu? Ansa ni moja peke yake. Hata farasi mutasema ni moja sio mbili. Na ni farasi ya Azimio la Umoja. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaegamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Geshima. Munini wa Rais William Ruto ureo kurera gitekio Rais Runguru wa Kenya Kwanza na urete mureri wa Azimio weka Werune
kithomo kia kiana kona ni maratathi ya narathomere rutwa kiaria Ntere chekisi kirentuko yeyelea ndionga ye kinende rutwa riuga Raila Odinga atena degree university na guke biuria kenda Raila kuga na athomere kiria athomere na ibao nende thera kithoma nabo bubu itentuko inka nyuma ya maratathi ya murwiri wetikio ngabana Nairobi na kiama kia kinende kwithira kiria ronto brabwithirite bukyoga kiamonki bonene ura mweno rakethira nende akienda kurira gitegia gisiasa na tino koje wakwana konania arakinya kirasi na kuthiria na kuiwatira maratathi ya kwendeka ya kithomo. Candidate wenu ya rais alisoma wapi? Maya murwiri gitekia ungabana kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja koneka yuchithwa rwiroronda kwa agitwa maratathi ya kithomo nende munini wa Rais William Ruto nethirite akiarira kia ontubo. Mimi nataka niwaambie wale tunashindana na wao. Mimi nataka niwaambie chama yetu ya zamani ya Jubilee, wacheni mambo ya Johnson Sakaja. Akiaria Ntere chenyamira Ruto na theterete Sakaja na kuwa na thomete na nende aina maratathi ya rayonde ya kwithira akiendeka na kuwa kinyandebene. Johnson Sakaja ni kijana wa mtaa wa Nairobi. Sakaja amesoma na makaratasi yake inajulikana. Wacheni kukoroga mambo ya Johnson Sakaja. Watu wa deep state na system wanapiga simu kila mahali. Wamepiga simu mpaka wamefikisha kule State House kule Uganda wakitafuta njama ya kusimamisha Sakaja asiwe governor wa Nairobi. Ruto netite na mbere na kuwa urabatire kwithira gita kwa maratathi yake tungi indi ni Raila Odinga akiwa no mwankataririe na thomere kira thomere na kinyiba ubongo bethirite bakithoma nabo. Kama kuna mtu ako na certificate ambayo haijulikani ni candidate wenu wa rais wa Azimio. Kabla hamujatuambia mambo mengi, tuonyesheni candidate wenu wa Azimio wa rais, atuonyeshe alisoma wapi na alisoma na nani na mwalimu wake alikuwa nani. Wacheni utapeli. Ingirande be Ruto no weteni baritirite akaribantere unkwebu kadha ikeringanirwa na ira charity umbere. Mimi nikiwa deputy president, hospitali yenu hapa tumeweka milioni 800, mko na ICU, mko na radiology, mko na renal unit. Kweli ama si kweli? Hapa watu walikuwa na stima, walikuwa watu 27,000. Saa hizi tumefikisha 140,000. Ni kweli ama si kweli? Mulikuwa na college 3. Saa hizi tumejenga college 5 ya teknolojia hapa Kisii. Ni kweli ama si kweli? Antonia Kiem Moses Wetangula na minereti ya thirikari ya Uhuru akiwa ninyelete Mukenya wande gurubu kadhaa na utira nende kwina goro nene kiri uturo ba Mukenya wonde. Mwaka jana mulikuwa mnanunua mbolea kwa shilingi 2,800, 3,000. Sasa iko 6,000 na zaidi. Mbegu imepanda, kila kitu imepanda, na ukiuliza wale vile captain amesema, ukiambia mtu wa kuzimia au Uhuru ulilala njaa, atakuuliza kwa nini ulikataa kula. Antonia Kie mutongeria wa kiama kia Amani National Congress Musalia Mudavadi na riretie kurikano ko Uhuru akiwa atirikano nawe ya kinyaburi ko ende ni mawe yarane ndi bethirite bakireta ira akenya. Mheshimiwa Uhuru, ukienda nyumbani Wakenya watakumbuka wewe na Raila ndio mliongeza bei ya fertilizer. Wewe na Raila ndio mliongeza bei ya sukari. Wewe na Raila ndio mliongeza bei ya unga. Wewe na Raila ndio mliongeza bei ya mafuta ya kupika. Nangira kone atinende itiere ntuku 50 na inyambere ya tariki 9 mweri wa 8 Kenya baringa kura
Asiasa nibethirite baika mawira ni amaingi na kinya kuwa mantu yaraba kithira bakio buthakio na bachinda kithirano ne kiu kirigitikio rais Rutero nende kwina mawirane ya ukiri urimi kwewa ite vya kithirikari na yangi nende yarethirite yakinenkanairwa nibaraba kwithira bakiro yaira itikikio rais kagita kautumirwa kwa Martha Karua kwa munini wa Raila Odinga Raila nombete kwithira kinya kiwa akayukia munya ya minister wa urimi ontubrani ndipo ithirite bukera kobone ya Rutero runge kinyaro kiana mawirane yo wata nione kura ya William Ruto tena. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga dene ya mtuko 54 chijite akenya bakethira barinde bene kuthura tongeria kirindebe Ithatu chia ite mwanya imwe ya ndebeji ni ya gite kia urais uria bakethirwa bakithurwa amwe na munini wawe kithurano na giki gite kia urais kiri na munini wa rais Daktari William Ruto arungi na kiama kia UDA rungu rwa ngwataniro ya Kenya Kwanza uria wari minister munene Raila Odinga rungu rwa Azimio mutongeri wa kiama kia Root Party George Wajokoya amwe na Wahiga Mwahura wa kiama kia Agano. Daktari William Ruto na Raila Odinga ni bakinyete ntere chia Mount Kenya East na agweka mawirane jao kiri akari erinjira imwe ya koreteria ikinya urembu na kuengeria kajugene kamwe kura chia Ruterero ni kenda kugwatwa mbaru ithurano ne bia mweri jwa 8 mwaka jo. Ruterero Azimio tayari ni batumiretie ati CSP Tagatra Munya ageta na mbere kugwatira gite kiawe kia minister wa urimi ontoboria bwonekene gukenerwa ni akariba kaunti ya Meru. Honorable Peter Munya as Cabinet Secretary for Agriculture and Chairman of the Kenya Productive Sector. Hakuna wasiwasi wowote, tunajua kura injayo yule atakuwa rais wa Kenya. Ruterero wa Kenya Kwanza ni atekona ri batira tumeria nowe baka kanya kau baugite baka ejana kanya ka mombarodhi wa Kenya ndegorone ya Somalia umete kaunti ya Meru ni kenda gukaria thoko ya kimera kia mirande gorone u Panyambene serikali ya William Samoei Ruto mutapewa kiti cha waziri na katika kila boma iko mtu anatosha. Ama hamuna watoto? Kwa hivyo usiseme ati ya kwamba ati Azimio ikikosa kura itakosekana waziri hapa. Katika serikali ya William Ruto ambaye nyinyi ndio mtaunda ama si nyinyi, mtapata waziri kamili na balozi wa kwenda Somalia atoke hapa Nyambene. Mtoto ambaye amelewa na pesa ya miraa aende atafute soko. Tumekubaliana. Kirendio ngaya gashagwa ya mweri jo na tumererie ati seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Professor Kithure wa Kindiki no kwethira uri na gite kiria kinene kiri minister kiri thirikari ya Kenya Kwanza ni antoboria bwa mukirwe na nkero nyingi ni akariba kaunti ya Tharaka Nithi. Professor Kithure Kindiki ndio chief agent wa William Ruto kwa uchaguzi huu, na nafasi ambaye itapewa Tharaka Nithi ya kiti cha juu, mtu ya kwanza ambaye atapewa hiyo kiti ni Professor Kithure Kindiki. Raila Odinga uria wirigiri kaunti ya Meru Jumamosi akiumia agike nawe kinyawe nekite wirane bwa agukaria akimera kia mira akiugate athurwa agatirimana na marais barene achore bawe bakuma ndegoro ingi ni ukenda guchwera kimera kia mira erure kuingia kwa yata ndege yetu ifanye kibali kupeleka mira Somalia. Watu mimi ni rafiki wa rais wa Democratic Republic of Congo DRC, Mheshimiwa Tshisekedi. Nitaongea na yeye afungue soko ya DRC kwa miraa kutoka Afrika. Hapa majirani wetu hapa chini Tanzania, nitapembeleza mama, nitaongea na Mama Suluhu ili miraa yetu ingie kununulia. Kiuria nandi ni kethirwa Meru bakathikira mawirane ja na akugarura muronga mojuao jua gichiacha mbere ya tariki 9 mweri jwa 8 mwaka jo.
na nikumira unene tukutha tukiona akanya kakunoka indi ugeta kura nontu nchokerete na Nteto ingi. Ukipata baridi nunua mabate, ukitaka usingizi nunua mabate. Ni Rhino, ni Rhino, ni Rhino mama, mabate. Ni Rhino mama. Ukitaka kununua mabati chukua Rhino mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Rhino, mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. Mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Kambuni ya area ya Meru Dairy Cooperative Union ni ukugwata ogeni kiri Farmers Field Day ria kethro iri kieni gia showground ni njuma ya tariki 24 mweri jojo kwambire thainya cia rukiri. Na this time mwaka jojo tuketha twina field day inene muno tariki 24 mweri wa Ithatu. This time kwenda arimi baumira baingi ni kenda bakona kinya urithi bwa arimi bangi muto tuketha twina ng'ombe nkurukia 50 cia arimi bara bathiurukite ni kenda arimi bangi bona na beta kurithia u Neko utobwari kabwinde mono ke koro bogati gwe ninja mare ni bwinde boya bokongwere ntuko eje yeto ntuko ya arimi no kageta murimi otigwanja je ni na winge itobweterete itobubanganiritie mantu ja mathongi twina ng'ombe mwe ukamwarita 60 na ndenda arimi beja bona ure murimi wa kurithia na bona intobire ya gutumira nyakira twina cio injeru bya kuria bya ng'ombe na chumbe kenda muntu onde omba kuimprove farm wewe buni sana. Ntuko yetu ya field day tariki 24 njuma wiyejete ikethe na ara gito showground kwambiria thainya cia rukiri eja umenye mantu mwanya ja urimi na urithi bwa ng'ombe wongere karia gwa kunja murimi ugakurukirwo imwago jojo. Munene wa ngabana ni baubwi am your servant na gutibwiri kwithira kwina bureaucracies cia rira muritingwe akwenda kuonwa imwandikwa kana imunene wawe ibwanene bakwa ini muritingwe wenu kithirikari rekirite ngabana atwire akario murungu munini ngabana atiumba kuonekana na katero bureaucracy iraitherero ngabana akionekana ni muntu wa kawaida na ngogarita mbeca kana watumira antu bangi very close baki family ki biashara na into kingi. My promise kiba ubi medical intori arenda cooperate an open door policy ya kuetawa ni anene bawe ya babu bundindirite kura ninkwenda obu promise no bwashwa ki wathani bwakwa kwampa nafasi nkandisiginate ntuko ira on first come first served basis mundu twatimana wiyinga mbita obisine ntuku fulani na mundu roke yari wa mbere mwenkona utembuki in advance kana utoko wombukita appointment no ndete hospital ni obisi ya service kirianto ni obisi irambwiri ku interact na babwe aringi kura na antu bonde from all walks of life so kwangu ndo obwashwa hati nka accessible bwambona ko ensure ngabana miru ni accessible na kuonwa ringa kura kirimi dikarintori tariki 9 mweri wa 8 ni kenda ngabana aomba kurura matu yawe umukinyila umwira umwathakirira urabwenda tuwatanira tukuria miru twinde pamoja miru itanana tura medikalentori tura Weru kumiru
ni antu betu bakira ng'ondu mbita wa Jennifer Kakankonini kana mama Empress nini nkorombe tikia MC akira ng'ondu wonde tariki 9 mweri wa 8 inchiritaniritie ukuritera ngui ngakikisa sibitari cietu ciena ndawa mwana wa akira ng'ondu athome muyuth mwekuru ntiwa na antu ba mawathe ngakikisha bakwa empowered na maendeleo yangi ya maingi ningukuromba na itiyo kinene undingire kureku tukuria akira ng'ondu turi amwe raundi MCA ni mama chagua maendeleo. Wenda ntumiri yaku ta eje ringa thimo namba 0705 247786. Olive Health and Nutrition Clinic ina machoke ja mobatu ja kujonde jogi mobo mwiri iturigitaga mirimo mwanya ja kuimba maguru ni juu arthritis, mirimo ya marungo, gwito ni ndamu, murimo ja sukari, infection che kiu, ironda bya kiu, guchumburo ikirongorera, H. pylori, UTI, infection cha bacteria kirinjira cheo chiari, hormonal imbalance, kuremoni kugia mwana, mithemba mwanya ya allergy, mathina ja ngozi na mirimo inge kathumba. Tuina clinic Meru Town, Maua, Chuka, Thika, Nairobi, Mombasa na town inge Kathumba, Kenya yonthe. Neontomamanto nkuruki liongera clinic ya Olive Health and Nutrition irere ya kwina agwe kanotulingire thimu gukurukira namba 0714 366 766. Don't miss Africa's most prestigious soccer tournament, CAF Africa Cup of Nations 2023 qualifiers live on Star Times. Soccer heavyweights Ghana, Cameroon, Angola, Morocco, Senegal, Cote d'Ivoire, Uganda, among others, battle for a spot in the competition. From 1st to 13th of June, catch all the matchday 1 and 2 live action on Star Times World Football, Sports Premium, and Sports Life channels from 4 p.m. Renew your Star Times subscription today for just 899 shillings per month on Classic Bouquet Aerial Decoder or 999 shillings on Smart Bouquet on satellite to catch all the action live on Star Times. Unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masonko basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama charaha premium. Mimi ni Bahati, walinijua kama mtoto wa mama, siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha ya familia natumia unga wa Raha Premium Kafagara. Bano ntubo kudirete tena mbere kuwatana na batu Nteto chieto na ngitukana na atinende nyuma ya tungire bakiama kya Jubilee na kya Jubilee badharakani dhinene kuringa mara na batungiretwe ni Professor Erastus Njoke Oro na kumeneria kya maba UDA kaunti unende muthenya Februari na ba UDA batungiretwe ni ngabana Muthomi Njoke nibedirete bakinya Nteriu chamara bakiaria atungeria banende ario kinya mubunge kareke mbioki na mwirigiti kia seneta wa UDA Mwenda Gataya ibameneti Rais Uhuru Kenyatta na kuria akariba mara nende nadharakanithi yonthe kuringira William Ruto kura mweri wenana Mati Mugambi na utoachio Ugwiburi atinda akere ituona nkinya thoko mwanya kere gicigo mbunge kia Mara UDA gikoci giatongoria ba UDA kana Kenya Kwanza ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi bambite magema akiri gicigo mbunge giki bobo intugwe monyuma ya atongoria ba murengo wa Jubilee kana Azimio kwambura Tuliatoria watu wanogwa tuliatoria watu gikoci giki giritongoretwe ingavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njoki na munini wa Kenya Muisiraeli araba imburire na kwarukira mutongoru wa mugongo Uhuru Kenyatta nontu bagwitithia ara marandu manthiguru ya Kenya mabatiri gukinyira Uhuru Kenyatta leta mbunge tutithie net ceiling mukongerera chongerera chesa gukinya bilioni riu thaino ni ciringi 10 trillion ira tubati gukoma ni tubobete wa mwana uria
au kagera kirauko aina ndeni ya shilingi ngiri igiri anoria mukuwe no ndeni ngiri igiri. Njuki ari gikoci-ini gwa gikiarathi na mbere kumeneria mutongoria uyu wa mugongo nontu bwa marandu mara maingirite a Kenya na nkinya nthiguru ya Kenya. Twaka barabara ya ngoroba ya lami no ankinya materie mbecha na gucherie mbecha ni kuongerera goti ya kila kitu ile ikuliwa ni mwananchi. Netuma William mtu anaugira tika ina ngoma auga we must change our economy to bottom up. Rugendo ni ruru kwambiria na nkinya kuthirikira irukuri na mubunge wa gicigo mbunge kia Marakare Kembiuki. Wonire UDA ukona William Samoei Arap, ukona Muthomi Mwenjo, ukona Karakwambio, ukona Kego, ukona Kabilibi, ukona Mofa, ama namna gani? Banderenge urenda njoke kana urenda njoka. Kare Kembiuki na Muisiraeli emunthi baragwatanira kuimburira na nkinya kwamokera ngavana wa tene wa kaunti ya Tharaka Nithi Samuel Mbairagwa ura nkinya gucwa gitigio seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi bobo nyuma ya kuonekana kiri muthingatano wa kiama kia Jubilee kana Azimio. Tutaina ngabara mala ndendo mboro nterega ntuka mwake talo gatori kana first ngabana wa Tharaka Nithi kaunti ya umite mala. Ona thimitari ngi ndakete akala kianga yo nanda watekira ni mapambano na aragwa ni mapambano tupambane sasa kana tisa sawa no ndio ngarwa ngiwa ganga bana jukito. Kare kiarikiritie na gucokeria muchia chaka na muchindani wake wa kube Gitonga Kaburu Bongo bobo nyuma ya Bongo gutumana kiri mubunge Kare akiugaga na kuruthira ntumicemanio yorongo akimuragia baumbe kuraithana. Tialaugira kegwa nkeuja muno tudiara tukindane akianga imwere kambebe kam kada sawa kambebe tumuringa tekene kono kau na ndena guantu bari taya batigara wa you are not tired. When you are tired you are tired. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mogambi. Nangina kuneti Minister wa Ukaria Dr. Fred Matiang'i ariwa thirikari ni bangite bakwana ni ontobe kithirano kinene kia mweri wena na mwaka yo kere nyuma ya kwaria kigomano kia 18 kia mambalothi muchina munene Nairobi. Matiang'i amwe na bone kite werune ati thirikari ikaringithia kura endengo yo ni gutetheria nkiama ya miankana ithirano utigira ni kugwithirano biama na Weru. Matiang'i nkurukina oritie magamba ya maratathi ya thomo kuri kwa nampo ikenda kurigiria ndwa na rumena kinyambere ya kithirano akimena kiabarani inde bakuregana na watho wandiki na Werune. Thirikari Kenya gukurukira ministry wa kare bondene na ndinu gititairi gutigiri thono bire twitite be muri jwena na biketho bithikanjire uma ninyage oto akeria memushemana na barodhi ba Kenya. Minister wa kare bondene Dr. Fred Matiang'i no giti kumenyekana bobwega boja thirikari batina njama kinyani ni kuthira betonyera na kurugania mpumishithurano biu. And as I've said before, I have told them here that as our representatives, when they go out there, Kenya has built up a very strong image as a democratic governance environment. We are not going to claw back on those credentials by, for example, raiding freedoms, shutting down the internet, interfering with freedom of association or freedom of assembly or whatever the case may be. We are going to live by the Constitution. We have all taken the oath of office to ensure that we live by the Constitution. Murengo jo Kenya kwanza jojo tongere timu mutongere ndoiria Ruto kainge jojo kiorotera kera kire minister kinyithaniria ICT jo Musheru PS Karanja Kebicho na Minister Matiang'i arabetho bakiuga ibabangite kuthira betu Rais Uhuru Kenyatta gutethera ngwatano ya Azimio kumbana. All we are doing is encouraging our fellow citizens, our brothers and sisters who are political players, to be mindful of the country, to be mindful of the citizens of this country, to keep the peace, to campaign very peacefully and respect, the rule of law. That's all. And on our part, as a national security agent, we are doing everything we can to provide the support that our colleagues need as they move around in their campaigns, in their motivation of voters, and in their contact with Kenyan voters as we prepare for election day. Bonge na bokolikana na bunia tere ndegura Kenya ntuko na arua ya tigere ntuko 54
gutakirithono binene kirenki ama ABC ninetigire kiume kimwe kwithurire kire register muthia yaringi kura nkoroki o kiume kine batere kwithuriria mbara ni nyamateta kibarabara ligiro kurwira bwarika marito jaruri bonde yaketho yikiro kirigezo tiethirie kare na nyumene ngoge print marata ja kuringa kura ethiro ikiamberia o mende goro nke reporter Nteto TV kumaja kingina kithuke Nairobi Peter Boniface Mongera. Nangina kuni ati wadi ya mawa ina nkuruki ya Rueri mirongo weleva ni neba kwenda giti kiu kithirano ne kemweri wenana tauni ya mawa ire ina thoko nene ya Mirani retete kinya Rueri banduriyo inge barabara ni tuchina libone ne siasa ne chamwaka yo MC wa Ntere unende George Buduri akeria nwe gukare giti kia kina tigiti ya kiama kia UDA kirege chunje kia kemuthia kerono ro mwanya nkindano ya wadi ya mawa mwandiketo Nteto wini wakingero nethirite akiara na iria na Rueri babonde kwenda kuthikira na kumea mibango yo kithira bakona kanya kaukinya ndene ya mbunge u. Kiege chonje kia Ithatu na kia muthia nkarite nthi na bamwe baraba kwenda utongeria wandie kienda kuthunja utombobo bwambire bru atwaranire na ura wari MCA na kwenda utongeria wandie rengi mheshimiwa Duncan Kangwana kiambere atumenye mbibio biongo bimo kuchelete rengi imirande atathilikiria kana oni kwenda soka itena rengi in demand ya ntuba mawa want baba thitabeneo majority bethebana vansukumite kena bombo soka nonto bakwithira myaka 5 ekuthira mwaka yu bationete ngwisi na umithio siombo baguna ora bethira bakienda na tumenyethetie mwe ya mirandi irambiriria ari MCA mbere ya uma ndatire ndaga cibitare karama then Ithatu dispensary ndatienda mya mbesa na thai yaki na ndaya nya mbesa kwiria skuru ira ne tanki keroi ndakisire ngwaka skuru irasi bya ECD mawe twabwithire into twa physical planning mawe kwari tampandi muno kutari kwe kuplano boboya kenda kumba kubwitho drainage system nontu kute bangi kwetha kuthira toni te bwithire to physical planning drainage system na sewage system witomba kutangwe bwana nontu barabara yacio ndisinganite mawe ya inganite kutara barabara cionthe mu kwa iya otekangari sesimo moti tona cia igumira turita barabara nyingi muno hatuikwe na bo barabero bakwendete kimbi byo biongo babangirete akari wona bo kumambungiene ya county town ya Mawa hiyo lazima tumikilini na very clean sawa sawa alafu kuna suburbs ya Mawa tuna yonto Ithatu Kathima kuna kila like Lemantiri na Gitura aweta antorora mbunya urolele ki social media ona kwi tuko twari mathikone kwa tuikenya kuitia na coffee nira ngari tumba witira u ende kwina kintu kimwe kwenda kuimiza antu beto Mawa kwa mbere pio barabara ira yontu for example Ithatu kana kila like na Gitura barabara ira tisi onda sidari kenda nya truck alafu ende ukiakolele barabara ira ukiakwithira tractor ne ile tractor ire 80,000 per hour nukuona so in a day that's around 64,000 ukiakubwithia ukayukinyanto tuwe for example nya 50 kinyo bare ya maana 5 ukomenya ngwire karitika na ukatwika kumbesira siotiwa ki village alafu kwina barabara ira pakwenda nukuona so pakumbenefit maita yele at least kwebe batialia kwembesa sionekana munture ne au na barabara ira pakwenda kwethi ata ikubongo onbe the innovation nene muno yotongeria na ilo elagia kana ke manto ya community have been participating in manto ya community most na ndalo elia ke manto maingia kuendelea in our society nkona ya mwe ya bati kwetha yake bwetha kuna njira ya grete na kiukia pressure kwe nonto kwe manto maingia yara ukienda kubwethia na ote impact kana wethira wena power ziraomba kwethira wetumira ikenda otethia antu uteomba kuona nafasi huu inga kuromba etekiu ikenda ombo tungatira antu bwega tanjiririe kukiria youth nde skuru how na kuwithia talent shows Mr na Miss Maua na such things untu bungi butumite onbitane na pushe kuromba kura Mawa ya
nkwenda kuwatanithia antu na ikundi nonto kinya nkaua mawaya kandikithia antu bonthe ndibakaitie na ndibaringanithitie lakini antu bo bakawatana na ikundi kwi mbeca iria ciayanawa cia ikundi akiciena mutongeria ukumboci irategere kiu kiake aretere antu bara for example ya ikundi ke bikibiki wake mbeca ira omwaka ntwitikia antu bo bare makurura nduka ya spare parts. Nimebanga maua itakuwa London. Kwa sababu gani? Kama wewe ni kiongozi halali kabisa na unajua wale wananchi walikuchagua, utawafanyia nini? Mimi nitakuwa mama wa kwanza kung'arisha hii town, kuleta maendeleo mbalimbali. Kazi hakuna. Hii mji wa maua ilikuwa inameta vizuri sana. Ile kumeta kwake ilikuwa ya miraa. Ya kwanza mimi nitakuwa mtetezi ya miraa, nitatetea miraa hasa hapo mji wa maua. Uni ndiye Mwirigi Boniface kang'ang'ana na kagisha ngukirukia sheria ndene county assembly thirikari worea na ndawa cia indi worea na ndawa cia TB ndawa ini subsidizwe antu betu bainekero wotheri kweta cibitari ne thirikari imuri woti imuri lessons tukangana no kukumbikana nkirukia sheria antu baba yewe ndawa yotheri. Wini wa Kengero gicunje kia Ithatu na kia muthia kia rono rwa mwanya. Gavana ora bwatara ndimwethia babokwa kana mamiokwa gavana ora bwatara tonye mbarune ciake kenda ndamwira untu ati ankararie. Si wachache wa Somali hii town, tuko wengi sana, lakini hakuna mtu anatutambua. Ndio nikiwa nimevaa hii hijabi yangu nimesema lazima tutatambulika. Mtanguro tano cia Wandi ya maua. Gavana Kiraitu Murungi atumirĩtie atĩ mũtongoria wa Azimio Raila Odinga akĩoya mĩario Jumamosi kuruguria kĩoneki kĩnoru kĩrakuua nende nĩkĩthirĩte kĩgirĩka kĩa wakwa. Gavana Kiraitu akwaragia kĩnine kĩrĩa kũyanaga ikombe kĩrĩ timu ya 35 cia mũbira kuma wandi cionthe 45 cia kaunti ĩyo nende biria bĩthirĩte bĩcindaga kĩrĩ matinda ya kũragia ikombe kĩa gavana kana Governors Cup kĩroya nĩ bobo bĩawo wanĩthirĩte nende ĩtũmĩra kwa timu ithatu ĩrĩa ciĩthirĩte cicinda matindene ya na kũringana gavana Kiraitu nĩo nende bakethĩra bakĩthura timu ĩmwe ya kaunti ĩrĩa bakwethĩra bagĩta Meru United. Mũtugi Kare na ũtũmenyithia Nkuruki. Nikiri kiatho ya kunenkera timu cia mubira jwa maguru na mbema monka Ithatu kuma kiriwandi cionthe ja kaunti ya Meru wamwe na baraba ashindire kirindiro cia Mount Kenya rani yewa kiatho kiria ikuthithikite kinini gia kinoru gitongeretwe ni gavana wa Meru Kiraitu Murungi munini wa wete Ithatu na atongeria bangi nkabo kuma kiri thirikari yawe na akiaria nkatha ya Kiraitu Birisira Murungi na ugite micethore na uguni bwingi kiri mbeu mbithi. Tukiendelea kucheza hivi, hiyo cases ya depression itaenda chini. Vijana wetu wengi sana wamepotelea kwa pombe na mambo ingine kama hiyo. Lakini ukiwa uko na kazi ya kufanya, hii mchezo huwezi kuenda huko ukiwa mlevi, ni ukweli. Kwa hivyo ningependa kusema tunataka hii michezo iinue wa youth wetu, to make Meru great. Toshuna Kiraitu bakimeneria pinzani bao baraba kugambia cemecetho ije no kasharirwe ni njume bagitetera ni baugite no kakigina kiracereri kuma kiri thirikari nene. Nacho kinya last week governor auga gito kambere kira tubirita kubwitha na kubwakisha tuweta teams chondera chachindira kenda banekora mbecha. Hii Governors Cup imeleta aibu kwa sababu pesa yao imekuliwa. Ndabera utembeza sharirwe kambe chitrari kueja. Nkuruki ni baugite thirikari awegeta na mbere gukiria mbeu ije kimichetho. Going forward lazima niweke pesa kwa budget ya kuhakikisha hii mpango ya Governors Cup inaendelea mbele. Tora Titus Ntosho nekire 10 million. Mwaka jojo to support kikombe hiki ya Governors Cup. Na mwaka ujao tutaongeza. No tondero uniform wetu kubwete na Ithatu.
Kwa mwaka yote Ithatu kagura nyamboots. Na muthia buru kireitwa kiuga kieniga kinoru ne kirikite ngugina ikarugurwa kiume kijite na nandi ni bakwenda timu imwe ya Meru inene ire kethagirwe kimenyana kimicetho na timu ingira ciri na reguru. We are the third best stadium in Kenya now. Na hii stadium itumia bilioni 1 kujengwa. Twarugura next week bukomba utonya ndene bonere thongomi. Oni ndaugire kinya watu wa Meru tutubuti wa nyuma. Wale vijana wanajua kucheza sana kutoka hii timu zenu. Tutengeneze timu yetu ya Meru ambayo itaingia Super League. Kama kuna Man U tunaweza kuwa na Meru U. Kiraitu no ugite mucetho jujo gushindana ikombe kia wini kyo Governors Cup jugite na mbere na timu ire gashinda igashindira kiaba kia nusu milioni na gikombe giki kuma kinoru gicigo mbunge kia North Imenti nkiripotera Nteto cia Weru rekwa rietwo ni Mutugi Kare na kiaba gitambite nturene ya Kathura Tharaka South mathikone ya mwekromwe teriora ni ndo ediretio kyura wa ni antu bate kumenyeka bakiari atungiria bagi siasa na kinyakari baraba kare mathikone ibederete bakyura kithirikari kubwithio ntu bompo kudiria wagagia bakiwa tindene ya miakele antu batano ibora ina njira oye polo akabithi na utwachio ikiri mambura makuringirira muthia mututiki mirika gendo nturania Kathura wa dini ya Marimanti muthenya gwemthe mwekurura ikina watwana twiri na uragirwe kiumia gikuru kwimang'ei matagutwe wanja mwankire mthito kwaria rawa mtoto akiringoni na kuririkira mang'eyama Yesu Kristo urawombire mere na anabake nandiru na ntubabu ndumwe baina gani gukora mwekuru who are you? That is very bad. Okadongra nyomba ojite kubura tuta kurara njogu ndio chekera kani nyingi muno enda kwa huyo wanyama huko kwa msitu ule aliyetenda ama wale waliotenda Mungu awakoseshe amani popote mulipo ayo arudi pyangu bai pyangu morenia na karobata ora kaura na njara chake chionde hao watu wasije wakapata amani na nafasi ya kukaa na wananchi. Te kare ambera nterinu ikamenyerie karende gatwikite murimo na igetonto ntongorecio karia ikorwa witeruri ikiri gukanda karana na kamenyeria ka watu wa Kathura wapate yake, watu wa familia hii wapate yake. Sawa sawa. Kwa hiyo msijali, tutasaidiana. That's why we came here. So, poleni sana familia. Kwenda kumenya na rutare no kutoa ndia murongo wa Kibunga kana Turima kana Marimanti kana Tharaka. Bora kenda wetu ni nani? Like 10 years back. Ikuwa ni tantu ya mto Kibunga. Hivi kichini kana tu. Baba audio mtiani kana baba audio kitende iko. Kinyama ndio tione wewe. Tunawatangazia amani, amani, amani. Ile amani ya roho ya Mungu ambayo itawaisha. Najua ya kwamba ni ngumu, ni mama ya watoto, ni dada ya mtu, na ni shosho ya mtu. Watu wako na makasiriko. Hii tunasema ni second occasion. Na serikali haijafanya chochote. Hii siwezi sema haijafanya chochote. Najua kazi ya serikali mkono ni mrefu na inachukua wakati. Hata tia gutigiria antu batumugira michi na kuriga nekero itio. MC wa Marimanti Susan Gwa Mwindu na orakorora gitikia mujumbe wa ekoro kontini ya Tharaka Nithi kiri kithurano tokwata. Ni arogini kugira ndoka. Utindoka ekorokete ya Mwathani Yesu Kristo rawombie miri. Nabo dini kugira ngambia ngankinga ngambia ngambi. Ono tinga njini mwende guru no kinyama da kome ukorokete njanji ore guru. Utire polisi ni mukurukite marika mama gyurukirite Mwathani. Utire polisi ni mukurukite marika mama gyurukirite Mwathani. Unataka tukale mukudingata tumano urarudire ntobu. Mwathani Yesu Kristo urawombire mere na anabake nandiru na ntubabu. Muthia Susani aratongoreria muthi wa mwana wa mututigi urankurukia thomaga kiri university imwe gante goroni. Prezidentia wako bidia Murungu. Wako bidia Murungu agucoka iria kuthomberete nkuruki.
Nkiripotera Weru TV kumantere cia Tharaka Bitu wa Paul Gwakabithe. Nuna tukitha tugikira nindi gatanta kiri Nteto chietu nkatho na nchana ntu bakwithira watanirite na uniende nkarikara nindi ndeto itomba kuthira guterethira kwina kalono daitari romwe ro level 5 ukathu kathura mwana ende bethira bakia wa assignment mwarimu abera bethira baichora munda na munda yo bachora yethire yena mpempe na ming'ao na into bibyonthe bagero bwithio ore mwarimu obero onende inyuma nore chukuru chithite kwingwa mweri omwanja na thano ni thera ikwambiriria kathuka kwa geta konia mwarimu karatasi katheri gatichoria muria nonto tichorere amwira mwarimu thaitha no tigintu kiemundene kiochora January kinya nkethira ngechora nkuretera umakire wache manie nwe akwira kira na achorere mona nirio to mathithia au kare purity richer na ngetwa PHINEAS IMAANA ithira wena tukuboya